I zdravo ljudi, danas ćemo raditi jedan tutorial kako koristiti Filmoru. Sad, ja sam odmah ušao, kako budete instalirali, pojavit će vam se ovo. I ovdje valjda možete samo snimati do 4 minuta i 3, to je da editujete tako da mislite, a ovdje možete do 16 minuta. Či ovim ja mislim ne možete snimati, ne mislim nego znam. Sad stisnemo ovo, či ovo ovdje. Samo meni će sporije ići jer snimam. Znači da, u prošlom videu mi se čekajte kad sam spominjao šta ću snimati i sve to. Tu spada i skečevi, ali nisam se sjetio da kažem. Če vam neće ići ovako sporo ako imate kompjuter, ja imam laptop pa mi sporije. Mislim, nije mene uvidite sporo ovako. Ne zapucavam, nego ovo. Znači da imam bežični miš. Bolje nego onaj s kablom pa mi se umotava kabel. Ako stavite bateriju i... Možda bolje uzim onaj sa kablom. Pa ću da radim unboxing. I to će biti na kanalu. Dobro služi. Koliko sam ga udarao. Ajde čekajte. Vi ćete ovo sad pričekati dok uđe. I evo ga. Ušlo je. Sad kao što vidite imate ovdje zašto možete do 16 minuta. Evo ja sam ovdje neki klip što sam pre ovoga počinio pa sam se zajebao, nisam imao drugi klip pa sam snimio taj. Evo da ubacite. Samo tu stisnite gdje je strelica. Sad ovo moj tata. Evo ga video. To je to dok sam bio počinio. I sad vidite. Možda dodate muziku njega, od koje ne možete dobiti copyright. Sad možete ovo da mjesto čekati. Čekajte. Vidite ovo. Tu. I samo dodao tu, imate ovdje sad da crtate šta te strelice i to sravnja. Ovdje možete muziku, evo. Ajde tu ću. Valjda ne znam, ja sam ovo radio, sad ne znam kako se radi. Vidite možda to. Čekajte sad da vidim kako se radi. Tu ću da ubacim, evo to ne znam kako. Aj ne znam sad. Samo ubacite to tu u taj video i tako će vam počinjati. Sam ne znam koji kurac neće. Ne znam, sad imat ćete ovo.
Vidi. Vidim ti što ću ti sad. A vidite sad ako stavite ovo. Stokes here. Mnogo engleski. And tu možete napišiti sad vaše ime. Mesto toga i da bude kako se stvara vidi. Kako sad to je. Dobra filmora, evo imate osjećate klipove svakako strane imate ovo da posjetno video, svašta ima i eto. Evo. Eto. To bi bilo to za ovaj klip. Ako vam se svidio klip, lajkujte, šerujte i subscribeujte se na kanal i vidimo se u sljedećem. Čekajte sad da dođe velika. Kao što sam rekao, lajkujte, šerujte, subscribeujte, vidimo se u sljedećem klipu. Ćao!